mpamvu abarundi FARDC FDR n'abacancuro bagiye kumara amezi 3 barwana mu duce bataradufata. N'uyu munsi rero niko byabagendekeye bakubiswe. Hano bigahita bishimangira yangingo navuze agace twirwaneho na M23 baryamyeho babona kari strategique badashaka kurekura. Ntago wakabakuramo. Mikenge rero n'ubundi nta gahunda bari bafite yo kwigumamo kwari ukugira abahisomo FARDC n'abarundi bari kubateguraho ibitero kandi umvishe ko na Colonel Nyarugabo yabivuze umuvugizi wa twirwaneho. Hanyuma se ku rundi ruhande aho mbona bisa nibigaragara ko ino Mikenge FARDC yariraje ishinga ndetse numvishe no mu Colonel abivuga ni Nyarugabo yego. Misozi ya Itombwe iyo misozi ya za Plateau ya Uvira zabo hari uburyo baca mu mashyamba cyangwa se bashobora kuva muri Uvira bagaca mu mashyamba hari ya za Kirungwa hari inzira nyinshi zigera muri misozi yo muri Plateau ya Uvira bakaba bamanuka bakagera hari ya Mikenge hano mu misozi ya Itombwe urumva ko hari za inzira zabo bari bafite kwamburwa kira gice cya Mikenge rero twavuga ko bari batangiye donc inzira bari bafite zari zitangiye gufungwa kuko nura muhanda wa Mikenge na twirwanaho bari barufasha byashiraga mu kaga cyo bitarwitsa nkuko hari umusozi w'ingenzi cyane uri hararwitsa nkuko gufata uwo musozi warwitsa nkuko urubango point 0 deja igomba guhita ivamo kandi point 0 is strategique cyane ku Barundi na FARDC hariya niho bategurira ibitero na mahuriro y'amayira menshi cyane hari point 0 niyo mpamvu uva bahise point 0 ni uko mu Kinyarwanda twavuga ngo ni roundabout. Kro nanabonye abazungu muri iyi ntambara noneho muri ibi bice ngo bakajije umurego aho bari kugenda biyongera ndetse yego baza hari mu minsi yashize indege byavuzwe ko yaragize ikibazo aho ino ndege ibafasha kurasa muri za Minembwe hanyuma haza n'abandi bazungu bamwe bari kwibaza bati aho byanavugwaga ko reka ni muri za Ruvungi yego bikanavugwa yuko ngo aba bazungu harimo umwe wishwe onye Lieutenant Colonel Chimanga nabonye reka nzembi guhe uyu mugabo amakuru nuko ngo nawe yarasiye muri Mikenge ariko yes Lieutenant Colonel namwumvishe yes yarahaguye Chimanga yego ariko leta bibaza uti ese kubera icyo yenda yagarutsweho uyu yarashinzwe iki bagaragara ko ari officier supérieur de FARDC ari spécialiste en opération spéciale akaba commandant de forces spéciales b'abahibu uri kumva ariho rero bagaragazaga ko uyu nguyu ngo yari n'umusniper ukomeye cyane oya sorry yarashwe ahubwo sniper ukomeye yego aho bagaragaza rero ko uyu nguyu ari we wari uyoboye special y'abahibu yego ndetse bakagaragaza ko yafatwaga nk'inkingi ya mwamba ese kuri urugamba ubundi urugamba rwose ruguyemo mu Colonel tubanze turebe ni muntu ki Colonel ni umuntu ukomeye cyane mu gisirikare yego ubundi yego ba general barakomeye ariko burya Colonel ntago ari kure cyane ya general yego noneho dufatiye Hibu Special Force ni umutwe udasanzwe woherejwe muri biriya bice bya Minembwe n'ahandi kugira unakora ibikorwa bidasanzwe ubundi agira ngubwire ko zangabo za FARDC zisanzwe ubu ntago ziri gukora cyane nk'abahibu abahibu bazanye izindi force ngo hari abana bazanye bashasha bavuye kwitoza muri Misiri no muri Israeli hano Tshisekedi ngari gutoza abakomando benshi n'abasirikare bandi basa ngo kugira ngo basirikare ba FARDC babasaza basizwe na Kabila bave mu nzira ngo abo nabagambanye n'abacomplice ari kwizanira abandi bana bato harimo n'aba bakomando ariko noneho ni umuhibu utari umusirikare wo hasi ahubwo ufite ipeti rya Colonel wari unayoboye izo ngabo muri iyo mirwano urupfu rwe rero rugomba kuba critical cyane rugomba no kuvugwa kuko Colonel kuba ufite iryo rank ubwabyo ukagwa mu mirwano icyo ni ikintu gita kivugwa cyane ubwabyo bikoze inkuru uradushobora no kuzi inkuru akaba ariyo tuvuga gusa yego Colonel kuba yaguye ku rugamba kandi ayoboye izo ngabo biba bifite icyo bivuze dushingiye ku iranka rye ariko n'inshingano yari afite muri urwo rugamba rwo kuyobora abo bakomando hariya so niyo mpamvu numva ari kugarukaho cyane yego ndetse aho mbona ngo mu bice bya yego Gakenke na za Bidego abarundi nabo ngo bahuye n'uruva gusenya bahuye narwo kubera iki bahuye narwo rero Gasaro ejo uri kubona ko bakoze operation ngo bakisubiza Mikenge ariko ngiye nkubwira ko ari nko ari M23 na twirwanaho bavuze ati nubundi nta gahunda twe dufite yo kwigumamo icyo twashakaga ni ukubakubita kugira tuburizemo umugambi wanyu wo kudusanga mu bice byacu twarabakubise kandi koko babakozemo hari agasaro ifata Mikenge urumva ko mu Colonel yahaguye harabarurwa abarundi bagera hafi kuri 40 bahaguye bose hamwe na FARDC bakaba bamaje kuba 90
hafatiwe intwaro nyinshi, hafatirwa amatekwa nyinshi. Urumva ko emu yabakozeho akazi ibaca n'intege ihita yisubira muri bya birindiro byabo. Nabo bohereza drone barangije barakaba, bavuga ko bakoresheje imbaraga zabo, niko bavuze. Ubwo rero babonye ko bafashe Mikenke, baravuga ati rero tugomba no kongeramo izindi mbaraga, tugafatana Gakenke, tugafatana Bidegu na Kalinga. Urugero Kalinga nako Bidegu. Bidegu ni agace kari mu birometero bitarenze 4 bya santere ya Minembwe, kandi intego bafite ya mbere ni ukwisubiza iriya santere ya Minembwe bakongera gukontorora kiriya kibuga cy'indege cya Kiziba. Urumva rero ko nyuma yo kugera muri Mikenge, abasirikare burya yafashe agace cyangwa iyo yinjiye mu gace hari igihe itagera muri Aratina kandi ndakongeraho. Ubwo rero babyutse bagaba ibitero nk'utwo duce uvuga za Bidegu, za Kalingi na Gakenke, ariko Bidegu kuko iri hafi ya santere ya Minembwe bashakaga kuhapfumurira, barakubitwa. Gakenke ho habereye urugamba rukomeye cyane, kuko kuva ejo nabwo ubwo bagabaga ibitero hariya Mikenge burya byagendanaga n'ibindi bari kugaba Gakenke. Ariko ikikwereka ko hari uduce M23 na twirwanaho bashobora kuvuga tutu nta kibazo n'ubundi nta gahunda twari dufite. Babarekuriye Mikenge kuko nta gahunda bari bafite yo kwigumamo, ariko Gakenke kuki batayifashe? N'uyu munsi babyutse ariko bahuye n'uruva gusenya Gakenke, barakubiswe cyane. Karingi barakubiswe cyane, na Bidegu barakubiswe cyane. Nujya kureba rero bino bice bitatu twirwanaho na M23 ntago bashobora kubirekura, kuko babirekuye bivuze ngo santere ya Minembwe urayitakaje. Niyo mpamvu abarundi FARDC, FDR n'abacancuro bagiye kumara amezi 3 barwana mu duce bataradufata. N'uyu munsi rero niko byabagendekeye, bakubiswe. Hano bigahita bishimangira yangingo navuze, agace twirwanaho na M23 baryamyeho, babona kari strategique badashaka kurekura, ntago wakabakuramo. Mikenge rero n'ubundi nta gahunda bari bafite yo kwigumamo, ko ari ukugira abahisomo FARDC n'abarundi bari kubateguraho ibitero, kandi umvishe ko na Colonel Nyarugabo yabivuze, umuvugizi wa twirwaneho. Hanyuma se ku rundi ruhande aho mbona bisa n'ibigaragara ko ino Mikenke FARDC yariraje ishinga, ndetse numvishe n'uwo mu Colonel abivuga, ni Nyarugabo avuga ngo ino Mikenke ngo iraje ishinga cyane uruhande rwa Kinshasa. Ahubwo tukibaza ese harimo iki? Mikenge iri strategique. Kuri Minembwe. Buriya FARDC uri kubona iri hari Mikenge n'abarundi, ramforo babona zituruka mu byerekezo bitandukanye. Hari ramforo zituruka ruguru mu misozi ya Itombwe, iyo misozi ya za Plateau ya Uvira zabo. Hari uburyo baca mu mashyamba, cyangwa se bashobora kuva muri Uvira bagaca mu mashyamba hari ya za Kirungwa. Hari inzira nyinshi zigera muri misozi yo muri Plateau ya Uvira, bakaba bamanuka bakagera hari ya Mikenge. Hano mu misozi ya Itombwe urumva ko hari zari inzira zabo bari bafite. Kwamburwa kira gice cya Mikenge rero twavuga ko bari batangiye donc inzira bari bafite zari zitangiye gufungwa, kuko nura muhanda wa Mikenge na twirwanaho bari bawufasha. Twavuga ko bari basigaranye ni ramforo zagombaga guturuka Baraka, zimanuka Bibogobogo, zimanuka Point Zero, zikaza wenda zikabafasha aho ngaho. Ariko bari bafite ibyerekezo bibiri. Icyo cyerekezo sometime gituruka Mikenge giturutse muri iyo misozi bari bahafite amayira. M23 na twirwanaho bakimara gufata Mikenge yose bari batangiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Cyane cyane kwiyonginga igendana na ramforo. Ariko ku rundi ruhande gufata Mikenge byashiraga mu kaga icyo bita Rwitsankuku. Hari umusozi w'ingenzi cyane uri hari Rwitsankuku. Gufata uwo musozi wa Rwitsankuku uruwa ngo Point Zero deja igomba guhita ivamo, kandi Point Zero iri strategique cyane ku barundi na FARDC. Hariya niho bategurira ibitero, na mahuriro y'amayira menshi cyane hari Point Zero. Niyo mpamvu uva bahise Point Zero, ni nkuko mu Kinyarwanda twavuga ngo ni roundabout. Na mahuriro y'inzira nyinshi cyane, izijya Baraka, izijya za Uvira, izijya no mu kindi cyerekezo. Kuba rero bari bambuwe Mikenge, barebaga bakavuga ati Rwitsankuku nayo duca guhita tuyamburwa. Gufatwa kwa Rwitsankuku ni imisozi ya Rwitsankuku, Point Zero turaba tuyitakaje. Point zose ziri strategique twe dufite Minembwe zadufashaga tube turazitakaje. Kandi icyo gihe ubwo ngubwo bari kuba banafungura inzira nziza M23 na twirwanaho zo gukomeza kwa Murima, za Bibogobogo na za Baraka cyangwa se chefre ya Fizi. Urumva impamvu bari bafite ikibazo, bari kwikanga ko bahita batakaza Rwitsankuku na Point Zero nka point zabo ziri strategique. Hariya nuzi ko hari Point Zero bahazanye ibirindiro by'amadrone se, bahazanye intwaro. Hari n'abacancuro bakoresha ayo madrone. Nicyo nanjye kugeraho ko hari ububiko bw'intwaro, hari amabaze niho bategurira ibitero. N'abazungu babaye benshi ngo muri ibaze rero iyo M23 twirwanaho babakura hariya
misiyo yabo y'iminembwe yari kubibaye fair, yari kubiferinze. Icyo rero cyari kibateza ikibazo gikomeye. Yego. None Crow nanabonye abazungu muri iyi ntambara noneho muri ibi bice ngo bakajije umurego aho bari kugenda biyongera ndetse yego baza hari mu minsi yashize indege byavuzwe ko yari yagize ikibazo aho ino ndege ibafasha kurasa muri za Minembwe. Hanyuma haza n'abandi bazungu bamwe bari kwibaza bati aho byanavugwaga ko reka ni muri za Ruvungi yego bikanavugwa yuko ngo aba bazungu harimo umwe wishwe aho byagaragaraga amakuru umeze ngo nk'umushinwa, binakekwa ko ari umushinwa. Abacancuro bari mu bwoko yego. None nkibaza ese uru rugamba rw'abazungu ari byo bamwe bavugaga bati ese niba mercenaires baragiye bangana kuri uyu mubare nk'uwo twiboneye atabangaba bo ntabwo ari buze gukanda kuri 23 cyane ko bakubwira ko mu bantu akenshi byorohera 23 kurwana nabo ari ikintu twakita abazungu. Erega buri abacancuro umucancuro agiye kurwana mu gihugu cy'abandi tagete n'amafaranga arwana yirondereza rero kugira azabone uko arya ayo mafaranga kuko avuga ati njyewe naje kwishakira ifaranga iki gihugu si n'icyanjye kwanza yego arwana yirondereza. Ariko ikintu nakubwira Gasara abacancuro bari kongerwa n'iminembwe barongerewe 0.0 yego ndetse amakuru akavuga ko bari no kubajyana kuri axe ya Plaine de Ruzizi za Ruvungi yego. Reba impamvu rero ubu hari ibitero biri gutegurwa simusiga n'igisirikare cya Kongo n'abarundi kandi ibitero biri simultane bidakuraho icyo bita simultaneous attack cyangwa se ibitero biri les attaques simultanées mu gifaransa ni ibitero bikomatanyije biba biteye gute wowe umuntu muhanganye ushobora kumureba ukavuga uti afite ibi bice bingana gutya kandi kuri effectif nge murusha umubare w'abasirikare none rero reka mugabeho ibitero ku birindiro bye byose icyarimwe hatagira uza gutabara undi yego uri kubyumva neza ndawukurikiye. Niyo mpamvu bari gutegura ibitero nk'ubu duhere muri Plaine FARDC n'abarundi bari kuhongera ingabo n'ibitwaro nabo bacancuro ariko ndaje ngubwira akazi k'abacancuro yego. Hano muri Moye Plateau ya Uvira bari kongera abasirikare benshi n'intwaro hafi yahitwa za Rubarika kugira bagabe igitero za Kaziba. Ku rundi ruhande nabonye no muri Plateau hari hafi ya za Rurambo bari kongera abasirikare ariko nanone bakongera izindi ngabo Minembwe kuko bashaka gukaza ibitero byo kubutaka Minembwe. Ibi bikagendana nuko bari kongera abandi basirikare ahitwa za Bunyakiri kugira bajye kugaba ibitero ahitwa he za Kale yego. Ubu bakongera n'izindi ngabo nyinshi cyane n'ibitwaro muri Walikale kugira bongere buburu urugamba rwo muri Masisi bare ko bafata Rubaye. Izo action ni zingahe mvuze? Ni nyinshi cyane. Ni ibitero biri simultane bashaka kugaba ariko noneho muri ibi bitero bakumva ko bagomba kwifashisha n'amadrone kuko ubu nabonye intambara ya Kongo drone ziri gukoreshwa ku rwego rwo hejuru kandi ku mpande zombi yego. Kuba rero bari gutegura ibitero bigari biri simultane kuri axe zose byo ku butaka ariko bagomba gukenera n'amadrone niyo mpamvu babona bari kuzana nabo bacancuro za 0.0 bari kubajyana za Ruvungi kuko abacancuro nta kindi bakoresha nizo drone burya nibo bari gukoresha ikoranabuhanga ry'amadrone yego. So urumva ko rero mu gihe bari gutegura ibyo bitero byo kubutaka kuri axe zitandukanye bongera ingabo kuri izo axe kugira ngo bazatungure natwe irwaneho bisange bari kugagaho ibitero kuri axe zose ntago ari kubutaka gusa hari n'ibyo mu kirere bateganya by'amadrone abo bacancuro rero kuko bakoresha ayo madrone nabo bagomba kubegereza muri iyo gahunda kandi ubu ndagira nkubwire ko bazanye andi madrone menshi baguze nka Keti 6 izi baraziguze ku bwinshi hakiyongeraho na ziriya CH4 nazo bongereye izindi yego. Nanabonye umugabo bita Katumbi wabonye amagambo yatangaje Moise Katumbi yego aho yagaragaje ko Tshisekedi na Kabila ngari bo bashobora guhosha cyangwa se bafite ububasha bwo guhosha intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe batese Kabila na Tshisekedi umunsi ko batavuga rumwe bakicara bakayihosha gute rero iryo naryo karindi hurizo. Moise Katumbi ukuntu abivuga rero ariko uziko Moise Katumbi yahanganye na Kabila cyane yego ariko akongera guhangana na Tshisekedi yego kuko Moise Katumbi Kabila ashaka guhindura itegeko nshinga ashaka no gukomeza kwiyamamaza Moise Katumbi yari nabirwanyije anigaragaza nk'umuntu uzahangana na Kabila ahubwo mu matora cyangwa se Kabila ashaka kumufunga n'iki Moise Katumbi arahunga. Ubu ku bwa Tshisekedi turabona ko Tshisekedi nawe ntagabanye neza na Moise Katumbi yego. Hajya Moise Katumbi busari hanze nawe ameze nawe nk'uri mu buhungiro niba ntibesha. Ikindi kandi
Tshisekedi kugira ajye ku butegetsi byagenze gute? Ni diru ya Kabila na Tshisekedi. Kabila yateruye Tshisekedi amushira ku butegetsi. Wagombaga gutorwa ninde? Ni Martin Fayulu. Colonel Nanga nawe yarabyivugiye. Ati ningiye misashitani. Aterega buriya twabonaga umugabo witwa Martin Fayulu ari umuhezanguni ntago yapfa kuyobora Kongo. Ati kandi burya na communauté internationale zishigikiye ko Martin Fayulu ataba president. Yego. Urumva rero Kabila kugira ashiraho Tshisekedi nibyo Kabila ashaka gushiraho umuntu azakoreramo, ariko burya Kabila yanabigiriwe n'abazungu bafite inyungu zabo muri Kongo, kuko babonaga ko Martin Fayulu n'aba president nk'umuhezanguni azabarwanya cyane. Martin Fayulu yafite ira esprit nk'iyabantuza nk'abantu bitwa uriya mugabo witwa wapfuye muri Patrice Lumumba, ariko nkamunenga ikintu munenga Martin Fayulu buriya akunda igihugu cya Kongo, ariko ikintu munengera ni ivangura rye. Burya nawe yibasira abatutsi b'abanyekongo, icyo kintu cyo ndakimunengera sinakimushimira. Ariko byose agaragaza esprit yuko yifuza ko umutungo kamere wa Kongo ukoreshwa mu nyungu z'abanyekongo. Ntago uwo muntu n'abazungu bakwemera kategeka, ntago byakunda. Ntago umuzungu yakwemera ko president wa Kongo aba ari president wemera ko umutungo wa kamere wa Kongo uguma mu gihugu, donc uba mu nyungu z'abanyekongo, mu gihe ari bo bawifuza ahubwo kugira ngo umutungo kamere wa Kongo ujye mu nyungu z'abazungu kuruta uko uri mu nyungu z'abanyekongo. Uri kumva impamvu Tshisekedi yagiye ku butegetsi? Yego. Abazungu bagira inama Kabila ati rero ubwo bigaragara ko kwiyongeza indi manda byanze kugira bitamena amaraso, shiraho Tshisekedi uzamukoramo natwe tumukoreremo. Sibyo? Kuko hari n'abatemera ubusamirane bwa Kabila na Tshisekedi bavuga ati nukwigirisha n'imikino barimo kandi mu nyungu byose z'abazungu. Niyo mpamvu rero abantu nka ba Martin Fayulu na ba Katumbi bo kuko bazi imikino yose ikinwa barakubwira ati rega Tshisekedi na Kabila babishatse intambara yahagara. Nuko bazi kope za Tshisekedi na Kabila n'abazungu. Yego. Yes. Nawe ni kubyemera? Njyewe nguzi bwawe. Yego. Mu busesenguzi bwanjye kuko impamvu nyikubajije nibyo koko babivuze ukuri. Uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho. Ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa? Igisubizo ni Diabetes Collection. Tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika. Si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria, aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma, tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence. Muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence. Ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai, turahari ngo tukuzane imodoka hitimo kandi wizeye. Tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago zicuza. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri $8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39.